Banyankore kweterana Cooperative Union Limited bakwasiza mu butongo rirwara batura bijumo eri union egi yabombekire muruka gwijumo bakateka yo kushaba kwabo bajyangu mbe namwe bakorere health unit kandi egi health unit bakareba kuruga omumaka gabo kuza amarwara gandaga bari hihi hariho akagendo karinga so kubashabire Banyankore tuyijaha twabombekere kizimbe erizoba nicyo kitwaba turiyo ntuyugura officially rwagati ya community yaza community ni impango munonga ebyaro nibingi batwashimirwa kureba ngo abantu bitwaza kutunga ubuhereza ahagwa facilities kandi kabembezi nsima lobbying yabiro kurabira mu Banyankore kweterana Cooperative Union kwatanise na church ya Hireland kandi akazaho ubuherezo obwirwaro bajyango ko abantu bije mu irwaro no muringo gumogo kubagaruza bari kubebaza bwo kwagera union yabo bari kubahereza mwani kandi no kubasyo buhereza hihi twasima ruhanga habwa Banyankore kweterana abatandikire project y'irwaro kandi rabene gasara abanya ijumo bona nangu n'abanyayuganda bona bo kutura mu cyekeje irwaro tirgine dini abo kubendwara zone zikurumba abantu zine bakamabazo bwena abantu bona ntibeta abo kwa twakutandika buri muntu wena mugume n'umwija ntutungo bujanjabi ahirwara hihi tukashaba Abanyankore kweterana kwebwe kitongore cy'abangereza cyaje sadafu kutuhereza irwaro reri abo burungi bw'amagara y'abantu bitubijuma akatwabati n'icyetengo cya uherezo abo ushanga ubuherezo bundi burahare kilometers kurenga 5 kuzamutoma health center for na health units zindi zarahare nito so twasharamu kotereza health unit kandi teka kandi twinobesije ngo buherezo burahebwa uje kwera abahingi bitu baje amagara marungi batashitambara ngendo ningo abatura basimire Banyankore kweterana Cooperative Union Limited abo kubakwateraho kurengwa abantu batunga ubuhereza bwo byamagaro bwa hihi in the radius ya mile kibira taruhe ndijo facility kwiho ubu private obuce wa drug shops kunkaha nicyo bikirizine bikirizana community kandi today Banyankore abantu barokinga ejo project abo kwemaza rugwire burimbo itagize iki launched so tumeneze ngo hata tuza kutandika cooperatinga turondera insinsi tugire egi facility etandike kusavinga community kandi community age kugira ki kuhereza umwana Banyankore kandi ubwo umwana ukayipinga abanyayuganda ukabi exported abebembezi baraganise kwatanisa n'abatura hamwe n'abahire y'irwa reri no kubakwateraho ndi Anita Tukunda.